Oyik studio mugomera gakuno nimbaramutsa mu izina rya Yesu ezonte muzigera mukereza mukama mwebare kukikora nabe bazahati ninyebaza wera imwe bantu mwe ninyebaza wera ensi yitunkuru abanyawera mwena imwe abanyankore mukakurage musime mukama mukakorwaje abime shungure kandi umujwerege mwebare bantu mwe nebimutungire nabe bazahate ninyebaza wera imwe bantu mwe ninyebaza wera ensi yitunkuru abanyawera mwena imwe abanyankore mukakurage musime mukama mukakorwaje abime shungure kandi umujwerege mwebare bantu mwe nebimutungire nabe bazahate okujunwa kwanyu engiri yanyu entenderezejo ishazi ryanyu enganira yanyu amajenye ganyu za speech zanyu nibitushemeza enkiko zanyu empaka zanyu okutebya kwanyu hamwe nokwakana aha amato ganyu obuntu mweshera n'enkono zanyu n'emishabo bantu mwe ente nirahirwa azana bayikubya otaine mwituma nebumushemeza hariho n'ebindi okutinda kuhikayo abakazi babo emijwenje aha mutwe kandi abashaija batoirwe engufiri ezo nte zabo zekoreire amasanga nabimanya kukira haza nibatwazaje nabimanya kukira kandi nibahanaje nimbabuza abariza imwe bantu mwe munyore cy'abariza abenyankore mungambira abariza tubebaze hati nanye manye abazugumize nimbabuza abariza imwe bantu mwe munyore cy'abariza abenyankore mungambira abariza tubebaze hati nanye manye abazugumize nanye manye abazugumize